Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala lan tawu sapa wa qala Allah taala lan tawu sapa Allah taala kang maha luhur sapa Allah subhanahu wa taala rupane dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين إلين wong akeh amanu kang podo iman sapa si alladzina ati'u becik taat to sira kabeh taat Allah maring Gusti Allah wa ati'u lan becik nuruto taat to sira kabeh ar-rasula ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri lan pira-pira wong kang nguasani perkarane mingkum kang tetep saking sira kabeh. Ini pemerintah. Fa in tanaza'tum fi syai'in fa in tanaza'tum mongko lamun persulayaan sira kabeh fi syai'in ing dalem suwiji-wiji farudduhu mongko balekno sapa sira kabeh balekno hu ing syai' balekno ilallahi taala maring Gusti Allah war rasuli lan balekno maring utusane Allah yakni balik deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kuntum lamun ono sira kabeh ono iku tu'minuna padha iman sapa sira kabeh iman billahi marang Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat zalika utawi mengkono-mengkono ruddu farudduhu ilallahi war rasul iku khairun luwe bagus iku khairun bagus wa ahsanul lan luwe bagus apane takwile Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan ke orang-orang seberiman. Siapa orang seberiman? Para ulama orang seiman, para aulia orang seiman, laki orang bine seiman, aroma seiman dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Gusti Allah ati'u esoro taat esoro norot ke perintah Gusti Allah wa ati'ur rasul. Tak cukup orang nikah ngocak taat ke Gusti Allah norot ke perintah Gusti Allah keng tak norot ke Kanjeng Nabi. Masya Allah. Taat ke Gusti Allah bareng selalu bebarengan selalu beriringan kelaban taat ke Gusti Kanjeng Nabi. Taat ke Kanjeng Nabi tapi tak taat ke Gusti Allah, cinta ke Kanjeng Nabi tapi tak cinta ke Gusti Allah. Sebagaimana orang-orang seneng ke Kanjeng Nabi, salut ke Kanjeng Nabi, keng tak iman ke Gusti Allah, percuma Pak. Otak sebagaimana orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi iman ke Gusti Allah, keng tak iman ke Kanjeng Nabi. Berarti taat ke Gusti Allah dan taat ke Gusti Kanjeng Nabi tak bisa dipisah. Wa ulil amri minkum ben taat dak pemerintah. Congo ayat
Allah Subhanahu wa taala dukale nek nganggo lafaz ati'u. Pertama, ati'ullaha. Taat kake kapi nurut kaula bermanjenengan perintah di Gusti Allah. Ati'u ta'atah Allah, taat ke Gusti Allah. Wa ati'ur rasul, lafaz ati'u yang hui boleh. Wa ati'ur rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk taat dekat pemerintah, tak nganggo lafaz ati'u. Langsung wa ulil amri minkum. Ada lafaz ati'u dah boleh. Ulama ada bu. Arab lafaz ati'ullah menganggo lafaz ati'u. Wa ati'ur rasul ben lafaz ati'u yang hui boleh. Mak ta'atuf pada bareng wa ulil amri, mak tak cukup ati'ullaha war rasula wa ulil amri minkum, miki lafaz ati'u boleh. Nutuaki taat ada ke Gusti Allah, bang taat ada ke Gusti Kanjeng Nabi, ane ke betul-betul harus dengan sebenar-benarnya taat. Wa ulil amri minkum tak ngaku lafaz ati'u. Arapa? Tengok perintahna ulil amri gila. Tengok perintahna pemerintah gila. Mon merintah sesuatu yang melanggar dekat Gusti Allah, sesuatu semelanggar dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pemerintah tak boleh toro. Ini kefaedana lafaz ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri tak ngakui lafaz ati'u. Berarti kita congok galu ditinjau ulang. Mon pemerintah kena ngajak melanggar ke syariat Gusti Allah, jak toro. Mon pemerintah kena ngajak bengal dekat Gusti Allah, jak toro. Karena lafazah ada wati'u, langsung wa ulil amri minkum. Adapun taat ke Gusti Allah, taat ke Gusti Kanjeng Nabi secara mutlak, tak perlu takwil. Tak perlu selidiki boleh, tak perlu dikaji ulang, tak perlu revisi. Lah. Mon taat ke Gusti Allah, tak usah congok taat enten. Mun perintah dari Gusti Allah, mula larangan dari Gusti Allah, wajib taat menurut keperintahan Gusti Allah. Wa ulil amri minkum, nyongo mun pemerintah kelak ngajak taat ke Gusti Allah, toro wajib hukum. Ketika pemerintah kelak ngajak bareng secuba, ngajak bareng-bareng melanggar dekat Gusti Allah, maka jak toro. Fa in tanaza'tum fi syai'in, mun bada tanazu' nikah perselisihan di antara kaula berpanjenengan, fa in tanaza'tum, mun bada perselisihan di antara kaula berpanjenengan dalam urusan agama, fa fi syai'in dalam sesuatu apapun, farudduhu ilallah, maka perselisihan kele esoro pebeli engki penekah dak hukuma Gusti Allah benda ka hukuma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Ai ilal kitabi, tegese maring Al-Qur'an was sunnati, lan balik maring sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perselisihan di antara kaum muslimin, perselisihan dalam masalah akidah, perselisihan dalam masalah keyakinan, perselisihan dalam urusan apa bisaos, maka ada selebih bagus untuk abalih yang kibaneka kecuali abalih ke Al-Quran. Menurut Al-Quran reda remer ya tanya dak pakar apa cek romoro kaul panjenengan ngokomen dia menurut Al-Quran, congoh gelu takok kaul panjenengan kelero dalam nafsiran Al-Quran. Amun kaul panjenengan tak ngaoningin situng masalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Atanya kaul panjenengan dekat orang-orang si ahli maenga, yakni dekat para ulama, in kuntum la ta'lamun. Mun beda masalah napa bae tanazu' perselisihan di antara kaum muslimin, maka pebali perselisihan kelak, perdebatan kelak, pebali de kedua engki penekah dekat Al-Quran bendekah sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada pendapat selain monan fa in tanaza'tum nikah. Jadi rujukan cuma yang dua nikah. Jadi landasan hukum ki cuma Al-Quran. Hukum-hukum Gusti Allah niki paling tepat, paling bagus hukum Gusti Allah. Jadi mun beda orang berselisih dalam apa baik, maka paling tepat hukum Gusti Allah. Dalam ayat lain,
wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Sesuatu apapun yang engkau khilafi, yang engkau perselisihi dalam situng masalah, maka sobung hukum sepaling tepat dan sepaling pas kecuali fa hukmuhu ilallah, kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala saya yang kui. Tak perlu perdebatan men hukum Gusti Allah. Nah, orang sing ngakui hukum Gusti Allah, orang sing taat ke Gusti Allah, taat ke perintah Gusti Kanjeng Nabi, dan taat ke pemerintah selama tak melanggar syariat, lah cuma beda perselisihan di antara umat Islam ke abali dekat Al-Qur'an benda ke Gusti Kanjeng Nabi. Ane kaya kocak napa? In kuntum tu'minuna billah. Mun pacet kauluman dengan iman ke Gusti Allah, berarti rana iman, Pak. Orang yang tanda ke hukum Gusti Allah berarti orang dia berarti tak pati iman nana. Orang yang tak pati setuju dak hukum Al-Qur'an, hukum Kanjeng Nabi, kebetul iman orang ini kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasulih. Mun kauluman dengan farudduhu ila Allah war rasul. Maka pebeli ketika ada perselisihan di antara kaum panjenengan, pebeli dekat Al-Qur'an, Alkitab, wa sunnah ban sunnah Gusti Kanjeng Nabi, in kuntum tu'minuna billah, mun kaum panjenengan betul-betul iman dekat Gusti Allah wal yaumal akhir ban dina kiamat. Artinya mulai beda orang tak setuju dekat hukum Al-Qur'an, tak setuju dekat hukum Kanjeng Nabi, ki iyo tak atik hukum Al-Qur'an, ki iyo tak atik hukum Kanjeng Nabi, hukum bilan dia tak kena yang kui setia, berarti orang yang tak iman ke Gusti Allah. Gusti Allah meladabu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmal akhir. Gusti Allah sak kebe langit bumi, Gusti Allah sak kebe manusia nikah, maka Gusti Allah selangkung ngaoningin hukum sepas, rujukan sepas, sabung lain iki penikah Al-Quran dan sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena kadin para hadirin saya sangat beten kul muljaki, karena orang makin ampun cekkan arujuk ke Al-Quran, cekkan abali da Al-Quran, maca Al-Quran, orang makin pun tak gelem maca Al-Quran, Pak. Apa boleh mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Kanjeng Nabi, ampun tak ada semangat di dalam mempelajari ilmu Kanjeng Nabi. Lebih semangat mempelajari ilmu-ilmu selain, ilmu-ilmu berkaitan kelaban dunia, IPA, IPS, matematika, semangat. Tapi ilmu Kanjeng Nabi, ilmu Gusti Allah pun tak semangat. Bahkan tak ada pengetero di dalam ate nikah umat Islam di zaman makin menikah untuk mempelajari ilmu Gusti Allah dan mempelajari ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadin to nikah dabun Gusti Allah perlu renungi esto perlu napa nyamana dicamkan baik-baik. Ketika orang ampun tanda ke Al-Quran, jauh daripada Al-Quran, ini ketujuan daripada orang-orang kafir, Pak. Cek sampai umat Islam ria seneng baca Quran, bencek sampai umat Islam ria ngerteh esen Al-Quran. Ini saya paling kataku di orang kafir. Mula orang Islam ria seneng baca Al-Quran, ngerteh esen Al-Quran, pasti orang Islam ria seneng jihad, semangat jihad, semangat membela agama Islam. Karena orang ini tak ngerteh dekat Al-Quran benda keesena keistimewaan dan kehebatan Al-Quran, padahal Al-Quran ini adalah sumber daripada segala ilmu. Maka saya beruntung, saya untung nih orang kafir. Saya untung nih orang kafir. Anak orang Islam pun letak baca Al-Quran boleh. Anak-anak orang Islam letak mempelajari dan mengkaji ilmu Al-Quran. Ampun tak ngaji ilmu hadis, tak ngaji ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ane ketujuan utama di orang kafir, cek sampai umat Islam ria senang baca Quran, ngerti esen Al-Quran, cek sampai orang Islam ria cinta ke Kanjeng Nabi, mulai pesa umat Islam ria Kanjeng Nabi yang kepereng sabiasa, Al-Quran pun yang sabiasa. Jika orang Islam ampun tak ngerti esen Al-Quran, neka sediti tujuan orang kafir, cek sampai umat Islam yang ngerti esen Al-Quran, mula ngerti esen Al-Quran, pasti umat Islam ini pasti jihad, Pak.
pasti membela agama Islam. Karena umat Islam ni kata ngerti isen Al-Quran, bentak terus ngerti ya isen Al-Quran, akhirnya tak semangat di dalam membela Al-Quran, tak semangat di dalam membela agama, hanya semangat di dalam membela golongan, semangat di dalam membela organisasi, membela golongan, membela suku, tapi membela agama. Di mana orang setia siap perang membela agama? Ataukah karena agama? Paling bal-balan sebenarnya. Paling supporter, musuh supporter tawur. Paling kelompok bi kelompok, geng musuh geng. Kelompok musuh kelompok. Tetapi untuk agama sombong apa? Karena jihad tak ada jihad agama. Al-Quran teh belajar cek saking orang Islam ngerti sen Al-Quran pasti jihad mah dengan segala kemampuan. Candi ilmu bi ilmu nah, candi tunya bi tunya nah, candi jabatan bi jabatan nah, untuk membela agama ni. Oleh karena kadin teman hadirin saya sangat beten kemudiaki. Tahu Al-Quran ni kebaca. Hadis-hadis Kanjeng Nabi ini kepelajari. Karena cuma dua ni kesama selamat, Pak. Al-Quran bi sunnah ni kesama selamat. Al-Quran bi Kanjeng Nabi ni kesama selamat. Lain ada omong kosong. La organisasi, wala golongan, wala suku. Ada saya bisa selamat. Saya menjamin keselamatan dunia akhirat cuma dua. Al-Quran, Kanjeng Nabi. Taat ke Gusti Allah, taat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun taat ke pemerintah, ke takwil kada ke congo. Mun pacet pemerintah kena nyoro kau lebih panjenengan untuk berbuat maksiat, maka cek taat. Mereka lafaz tak ngengki ati'u langsung wa ulil amri. Ketika Allah Subhanahu wa taala nyebut ati'ullah wa ati'ur rasulah, ki ngakui ati'u dukale, tapi wa ulil amri tak ngakui lafaz ati'u. Antar moga sekonek ni ke titik ilmu semanfaat. Ada keselamatan kecuali taat ke Gusti Allah, taat ke Gusti Kanjeng Nabi, nurut ke perintah Gusti Allah, nurut ke perintah Gusti Kanjeng Nabi, ini ke jalan utama untuk menuju keselamatan dunia ngantos ke alam akhirat. Mula melanggar ke Gusti Allah, melanggar ke Gusti Kanjeng Nabi, maka cek coba-coba norok patuh, cek coba-coba nurut ke perintah orang-orang sing cek melanggar bengal ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan muka sekone titik ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima inni atasamtum bihi lan tadillu abada wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.